Filippo tradisyon dati upramay ng kaldak ng pagkagano. Bukit Boros, pagkailan ka, kaula, katiyaga sa kumagay, kaldak ng pagkag ng Saraswagano. Karnain ko, dahil iba na, upasa mo ng saraw ng iyo yung ngomyo dan sa magtay na malalaki kato. Upasa mo ng saraw na dahil na paul iba na hotpok. Never
Kristo ang pagkakot, kumarin siya, mga sa matay po, ganyan tayo pababa. Ang pagsinyang kumarin sa gawin mo siya, kung ako naman know, ang pagkakot. Tayo na warong niya tao ang pagkakot. Kita na magawan sa manta, nasa pagkakot. Dahil pagkawan kabatas, lain po sa may kailangan. Sa pagkawan tawang ng lumawikan, ngayon sa pagmamagito o iyat ganita sa pagkasalita ka. Sa pagkawan ng Christus Pola, sang niposan sa nabat kaislan. Sa pagkawan kabarwan ng meron, may kanyang Jesus Christus, dasata may manasok. Dari sebelum berkawal ya, semua kabin kalangan ng kami main sama. Pwede sa pagmamasabi sa nor ang riyak sa ulang perita ng arayin ang sunod na nor ang kalit. Main po sa taon, pamamatirang kalangan, pagkasin nasan doon hip, o kasin korungan at sunod doktorga. Pagkasin resinata, aniwan paradise ng sabon mga diplomat. Nakapagpil ka rin sa wasa, hiyos na luwatin na mawaka. Kasi ang pagkawan, kansa na maawi kang git, tatakpan at sumarposyon. Tawag ka lang sa o, hindi ko rin sa prog kung gano'n sa tahan, ang tutong lang patabat, rewit o rew, riyat, penitang, para hindi ko rin sa pagkawan. Sa pagkawan, sa karita at sumarpapagpat ng mga nagsawang pangawa. Riyat o at taong Jesus Christus. Amen. Iranaw din sa klimaw, iranaw din sa Sabreu, din sa Platay sa Puno, na nasa ni. Ngayon naramas lao sa kachto, tuwan na ang hakimen. Yang abis sa panwe solang kan Parusian, at ang kach na sa panwe, walang hatik lingan. O soan sa mga Parusian, bakon na na mawal. At ang kach irabesan rin, ni Kuya Briyaw. Tuwaja sila ba shipment, nagan katora besar nasipan sambutkan. Eban kita aramas kulkan ni bali nauni. Ane cikan ni bali ini. Namatnya akan kaco, namatnya akan dongong men ni bali nauni nasani. Sebeyo kuramawi kumai itu. Kumai itu ocho weta weyo na batang kumai der sang ni cabeng kawal. Bani men mga taro kumai ka mga yaya. Ni men ng bintaro kumai ka ng yaya. Ani men kay rumen kumai la ka mo yelo nga nan mamaikan. Ni so ocho idugo
Pemudumu, tersensen dan macam. Sapara tombong ni. Nama dia abang kecil sabang lain nakani. Kumainan ese, pasang barat magumai ayam. Emang dia ini cuci kubat, ngai magumai bayam. Abang bin nakani dia, meni bali meni ko. Kumai ko bawa isang ye. Kumai merialakan tanpot. Pokoknya nang kesini itu je. Nona batangnya cepin, kau yang angkat. Pada email mengadara, aku mai cuaca kamu lagi. Ni email membintara, aku mai dak cuaca kamu lagi. Ni email kaya rumen, aku mai cuaca kamu lagi orang nan mamai pan. Cuaca ini tu aku mai cuaca kan kau lagi. Ni semua tersensen yang macam, mai cuaca pada tak apa dia. Nilai dapat disahkan bacawan. Naik. Yang masa bacawan, om memang kono start, om memang kono pintar, om memang keirumen, jadi itu terumum, tersensen dan macam sahaja sama si kami. Nama dia akan kecil sabang lain nakani. Kumainan itu pasang bukat, makumai kamu yang emang dia kecil bukat, ngai makumai kamu yang. Dari tirai kuat akan kolam nando kolam soju, anak pungkan dan kolam nando soju. Yang ini cuma dana senang buat. Jadi semua macam orang tahu yang dengan atau masa orang Island paduan ni pun. Island kawas yang sudah tahu melu. Kue buku orang yang nama kue. Buku kami lu buku dia semua kue. Kami kerana nulia, kami kerana anak Ayo cuma sewas kamu tak pilih memang tak mau. Mengenai peranan dan kantor kan on. Tapi mau kerana bom karena Sarawak ada raja dan bawah ada Sarawak. Port padungnya ada. Pertiang dan pakuan. Adam kelep. Adam pokoknya pokok manasan itu tiada macam sangat. Ibu pertama tahu biasa Yaman. Kamera adam biasa di Yaman. Kemudian Yaman. Kira pokoknya nama itu pokok pertiang macam Yaman. Nama itu dalam pokok mengatakan semangat semuanya. Itu tujuh perbedaan awal masuk kepada tahun. Tujuh orang masyarakat memerlukan pemerintah. Ada dia belajar, betul betul. Adalah anda koordinasi akan di rumah depan waktu pernah mau. Dia tak mampu besok, orang tetap ledok besok. Sedang berdalam dia. Asyik bapa bangsamu, aku bantu aku. Hari ini orang tempat dia pengorbitan, kira sejak pada bangku. Main tu, turut macam biasa. Ang dapat orang merah. Ini agama ewa aguyatan kita pun sampah. Ini perkara kita ada perbuatan. Abu Junaman sok pasal. Dibanding kalian sok mau nasam sangat dua jam ketemu. Punya sok nak atas ewa aguyatan itu. Kau tinggal pulang mana tak dia orang kamu. Kamu dia korban berkira. Kalau bilang orang, apa kata terus apa korma, lepas korma.
Niasa mereka hidup ko nilaman puus ko nila hidup sa mereka pokok malakang o aparang yata na seliman atau Aisyah mulut Aisyah punya tanah besar na tangki coba nanti kita besar dia berapa dia mana nagkina na nagduk ng tangki do dan jauh nak lewala social teacher Alright. Kirai kosan namo o kaparaparan ne aku dia yang ada. Beberapa dapat tindakan itu beberapa rangka bernama. Oke. Zaman aku nan sabton rapola potong sabda bumi kuat. Oke. Ini perkara anjong kalau dia nantikan port tiang lagi motor, buat tiang lagi persen dan bodoh. Persen dan bodoh itu port kalau kita tahu. Soalnya kalau yang port sama air berat, dia naruh kehamen bawa port, aku cakap. Tentang port ada tak persen dan bodoh, itu ini nanti. Yang sampai itu sesuatu yang sampai atau yang tak pernah itu menjadi juta kemudian persoalan apa mau. Lalu main tu jadi berkata tomang kuasa bukan kata kita semua itu agak masuk itu. Kita ada juta. Kita ada cawatan. Kita ada cawatan bukan kata cawatan. Nah kalau saya makan apa yang mana? Contoh Medan yang kalau mampu cari rumah, saya amat teman sudah pernah kantor. Ada ini masakan yang bukan kantor. Macam mampu contoh, mengenal mana. Kalau itu nak sebut orang alam nak apa? Rangut dan perubahan utai pakai. Kalau dengan ukur akan, ukur tambah di kawasan ini. Untuk kita waktu antara esensial saya terhubung pada rangut. Salah satu letak letak kembali. Oh jadi itu kan akan kita kemampuan untuk pada rangut dengan dalam teman-teman menuntut pun sudah angus akan buat. Aku berdebat dalam kata apa tentu saja. Berdebat dengan kaitan sendiri tak Mari, itu memang yang saya ucapkan kepada kamu. Mau sampai. Yaitu yang bersama dengan kawan-kawan dan bersama beberapa ini dengan yang sebenarnya kita kawan yang sama dengan way masuk saya pada saya minta kaki ini dah ini bisa yang sukses malah yang lalu awira yang cerita orang itu nggak pernah ini bisa. Jadi terus nggak ini, kamar sih, rekong yang kemana-mana, bisa mengenal, bisa. Jangan berdoa. Jangan kita pakai kerja saya seorang, berikan baru siapa yang awal. Banyak saya sebab kita yang perlu bersenang-senang tembak, bor, Nacay mangyo. Minimum na nacay isupa. Style ko naman. Style dia mana apakah kipin chay. Kaya man naman chay kape kung natatating ang nilung ng taon sa kanila ang niyaisok.
Saya Pertuan. Kalian sukses. Saya kubur Malele, teman-teman yang sekarang kita cuma nampak pun. Saya Pertuan. Ayon sa nasibing kalahan at parang lingkop o at parang kabaybaw. Kapatid parang sumalananakan sa pagkawan itong kumuramagan. Kapatid parang kumuramawigan din at sumalananakan. Nagkat kolos sa David. Sa pagkawan David, kumarang nakatawan ni Jesus Christus. Amen. Patron Christus ang sabon na lawlaw ang utsa. Sangat nagpapahalaga. Perita. Hari saya Murico, ada itu beliau, Ramawulai, Taudan Bawah, Taudan Lamok, Ramawulai, apa itu? Menpuroto, Omini, Amoyle punya lebaran, punya perbedaan. Yang enggak sama itu sambuan tadi. Karena umat yang terangkat akan boleh Malaya pada
ini berpenini mau buat berbatang om sampai kod so berangkat beneran siapa mendapat jadi kemudian berpenini we are cuma kapan meletak om karus kecetokan tepat tokan karus dapat batang yang pasut shoot bos we ingat kesempatan wantai right berpenini the three in you Amen. Patuan, sedimen patuan, tulisan adalah langsung patulan. Right me akan create what? Kayu laut ye Yohanes, Rio, Erba, Residu, Liaman, Kaputki, Leon Primo, Muri, Nikas. Murid Mike, Murid Seite, Murid Benita, Murid Berta, Amat tak palang na. Ito man warak. Palangi o pucak sinimen irang tilas. Kenapa pucak patawan? Ikan men kueki. So itu semua kapan? Kita ni kat patawan biasa. Mungkin orang o patawan le asuk sih. So itu siapa rumai? Minimin limpak utut asota kapoy bentok yung bakoy. Ime kareta me pato kulianti bereng oh ya cuma kapeng mulakanong parusian magkat analuluwat dekat-dekat nanti yang pasok syukut. Alay ita sebidak makeup macam masyarakat kita suci kuat kalangan ukur Rusia. Orang juga ramai boleh makan ini. Nah, ini ada yang bisa datang ke ramai siapa nanti semua. Kalangan nanti ada berdua. Kita ada kinabayan, pemurah cuma kuasa ilok lengkap sana mau dua ada cuma salah Itu berapa? Jadinya langsung kita ngomong.
Organisasi yang naik kampung, naik kampung. Jadi kan tersangka. Jawatan kecemasan bahaya. Sense
dan Tuhan dengan salah saling sesuai tambah dengan sota dan seperti masa masa hilang My name is Della, for those who don't know me. I'd like to take this time to thank each and every one of you for coming in today to pay your respect and to say your final goodbyes to our beloved Benita Williams. I was first introduced to Benita back in 2004 while I attended my senior year at Piano School. With her son, Destiny, her now daughter-in-law, Julie, and our good friend, Donna. The first time I ever met Benita was at our home on Baker Street. We had just gotten out of school and decided to head out to the Woodlands residence. The front door was wide open upon our arrival. The aroma of some cooking on the stove was flowing throughout the home. And that's when I first met Benita. She was on her knees, mopping the floor, cleaning house, always wanted to clean house. I guess she noticed our 400 faces outside of the front door, that she stopped what she was doing and invited us in to eat. Senior year was kind of quick for me, and I found myself welcomed into yet another family here on the island. I worked with Benita for about 10 years at Walmart, and although we never worked in the same department, up until just recently, it feels like I've known Benita for a lot longer. Benita played many roles during her time at Walmart. She was a friend, a confidant, a sister, a leader, and most importantly, she was a mother to a lot of us. Benita always had a smile on her face, regardless of the type of day she was having at work.
Benita was hardworking and dedicated towards her role as a department manager, open to learning new and better ways to improve herself as a leader. Benita showed compassion, love, and care towards her fellow associates, always willing to lend a helping hand to those that are in need. The one thing that many of us who have had the privilege of working alongside with Benita would agree on is that she always made sure that she always made sure that we weren't working on an empty stomach. Benita usually came to work carrying a lunch bag that was about half her size on one arm and a purse on the other. During lunch, I would see Benita take out Tupperware after Tupperware of food from this bag. She'd heat it up, set it on a table, and she'd invite people that were around her to come and join her. I could say that out of many of us, were the lucky ones. I pretty much ate homemade meals every day on the days that she worked, and yet she never asked for anything in return. Some days Benita would even leave her lunch bag on a table in our lunchroom. And for those that ate out of that lunch bag, we all knew what this bag looked like. So we all just always helped ourselves, because that's how she was. By the time it was time for her to take her lunch break, there would be practically nothing but half a Tupperware of rice and probably 1 cup of noodles in that bag. And if I was there at the time, I'd immediately blame it on her son, Dimitri, and I'd say he was the last one at that table. She would just give a little sigh. She never complained, because she knew that she was feeding us, that we were fed, that we were taken care of. This is one of the many traits that Benita had. She took care of others and put their needs before hers. Just like a mother would for her children, she did the same for us, strangers, co-workers. Now it's time for us to return the favor. It's our turn to take care of each other, just as Benita had taken care of us. The days will go on, and the years will pass by, but in our hearts we'll always remember our loving mother, grandmother, sister, cousin, and auntie to all, for the remarkable woman that she was. Ang pamamor of Renee Pelitas ang solution.
Mamca mame. Waktu bilang mo. Kepanjangan dollar nak tumaba.
malar. Bila main sama kalap.
Keramotia.